Después uwi con el alarma junto ya sale mga estudyante na mga classrooms, cargando con di ila mga school bag, keta sirvi como proteksyon na kabesa, insigida si endereza mga estudyante na mas libraw lugar. Naggiya del mga maestra y opisyales de la eskwela, ya evacua mga estudyante para na covered court de la eskwela, kaya sirvi como di ila evacuation area. Asegun con el opisyal encargado de la eskwela Vicente Soto, el earthquake drill como parte del National Simultaneous Earthquake Drill ta observa na entero país. Manera según este de la eskwela, para preparar con mga estudyante y mga maestra na posible temblor na futuro. The day before pa, orient kami una ng mga teachers as to COSAL dapat as once mag-start the alarm. Por eso si Mira told during the conduct of the drill proper, so bonamente ang mga bata they go out na line, kabay sabi sila ko sa ase, until yaliga sila kasi na kami outer evacuation area except as a covered court. Fuera con este ya dale también mira el escuela kilaya de preparado responde di ila disaster y medical team que ta composita mga maestra. Asegun con el estudiante del grade 6, si Nurlika Makawadib, fuera na manera si cosa debe hacer después el temblor y aprende también el kilaya protege con su cuerpo na mga aksidente. Ang natutunan ko po, dapat mag-duck, cover and hold tayo kung may earthquake drill. Asegun con el maestra del grade 6, Mike Comandangan, base na su assessment ya puede man perform en bonamente el sumaga estudyante, el cosa ella ya enseña día antes el earthquake drill. Sinabihan ko sila na before i-conduct to, so I gave them the basic instruction, the duck, cover and what to hold. Para ihanda yung mga bata if ever calamity will come, the children are very much aware and ready. Tasuhiri el FIVOX con cada escuela para pirmi está preparado na posible temblor. De lunes de noche ocurrió un 4.8 magnitude temblor onde asinti a ciudad de Zamboanga con el intensity 4. Del mes de abril este lang año, un magnitude 6 temblor el ya ocurrió na región onde intensity 5 ya sinti na ciudad. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.